magkikita kami ng isa naming friend na si Maya. Icha? Good afternoon mga Inday Dudong. Ngayon sa mga hindi pa po nakakakilala, I'm Inday Val, Dudong Wibe, Dudong Gamay, Savi, and andito si Inday Gamay, Elena. So may name na kami mga Inday. And today we are going to the park in Itilor. So magkikita kami ng isa naming friend na si Maya. Filipina din siya na nakapag-asawa ng Dutch. So yung second baby niya halos kaedad ni Savi. Matanda lang si Savi ng 3 months mga Inday. Yung ngayon naman, yung baby naman niya yung mas matanda ng siguro more than a month lang. So ayan, magkikita uli kami and ayan, see you later mga Inday. That's the one. Hi, Savi. Hi, Savi. Hi, Savi. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Ito na kami sa park. So, ito yung park na pupuntahan namin. So, papunta na din yung Filipina friend namin. And ka-age lang ni Savi, tsaka ni Elena. Tapos may isa pa sila na 5 years old ata. Day! Maya! Hello! Hi! Say hi! Say hi! Igban Sara! Murag si Angelica Panganiban. Nakay... Adol. Darang amo baby kay gitakluban basin manginan. Sabi. What? Kay Harvey, your best friend. Sabi. Uy, dako na si Harvey buyag. Sukad-sukad na buntis ba ko? Unya katong pag-hospital. Go, go! Content update. Yay! Monik, content asad ni with Filipina. Bastawa, Sabi! Naulaw pa. Yay! Oo, pasa pa. That is your best friend. Harvey. Kak Savi, Harvey. Murag. Oo, Twee. Oplo. Bugoy na na. We have same cube, thinking half cube, yeah. Yeah, some. Zoveel. Ja, eigenlijk het is 10 of meer dan 10, maar er is al iets Stenen, stenen, ja. Ja, slim. Ja. En bevalt? Hi! Hila ko na. Ito yung best friend ni Elena, mga Inday. Hey. Si Savi kasi yung best friend, yung kuya niya, si Harvey. Kumusta ang buhay Netherlands na may 3 anak? Okay lang. Okay na lang. Hello. Okay. Hey. Hey. Hello. Hi, Andrew. Oh. Lekker? Een beetje ander contact. Lekker, Savi? Ja, dat is wel fijn. Ja. Ayan, si Angelica Panganiban, mga Inday, oh. Ja, dat heeft ze eigenlijk een beetje. Sarah, die wordt nou 5 in september. Hello, ito yung Dutch. Ja.
Ja, elke tent mee, ja. 5 jaar. Kijk. Dus, maar ja, en dan moest je waarschijnlijk ook naar de loopkist. Ja. Ja, want ze hebben al Oosterhout, zijde... Murag mga turek na yung duha. En nu zijn Hi! Oo, pasok pa. Hello! Ayaw niyo. Oo. Yeah, missing that is the line for you, Sarah. That is for baby. Oh. Come. Here? Wait. No. Wait. Ay! Wait. Yeah, go. Pasok. Basta wasabi. Yay! Stop pa? Stop pa, Sarah. Yeah. Okay. Pasok pa. Oh, sabi, pasok, sabi. Die kant op daar. Auw. Een beetje. Harvey. Volgens mij word je een beetje moe, hè? Zullen we zo naar huis gaan? Soon after. Ja, die Maas. Dah. Sama dah. Dadah. Tot 1 augustus. Harvey. Tot 1 Doei. augustus. Sarah, wil jij een surprise? Doei doei. Surprise. Wil jij een surprise? Bye bye. Even zwaaien. Samen zwaaien. Bye bye. Doei. Sabi. Zeg bab. Doei Sabi. Kom, we gaan naar de auto. Doei man. Hey, fijn weekend nog. Fijn weekend. Doei doei. More moments later. Beautiful friend. So we are home mga Inday. And katatapos lang magdada ni Inday Gamay. Hi. You say hi guys. Nakadress pa naman si Inday Gamay oh. So natulog lang siya the whole time na nasa park. So same sila ni Baby Andrew. Ka-age din niya. So mga more than 1 month lang yung pagitan ni Baby Andrew sa kanya. Ayan. So natulog din yon. Medyo nagising lang ng konti pero nilagyan lang ng pacifier tas tumigil na. And wala kami sa mood magluto mga Inday. So nag-order si Dudong ng pizza. So yun yung dinner namin. Yeah. Di ko alam ano yung color ng mata niya mga Inday. Pero much lighter yung mata niya compare sa kay Savi dati. Kasi yung kay Savi nakikita ko na more on brown yung mata niya. Para akong buntis pa rin. Pam 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 pam. La 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 la. Love what are you doing? Dancing. You too, come, we dance. Nee. I'm headache. Headache. She likes it, huh? Baby likes it when they're... Moe. Ja, misschien met muziek.
Normal people dance on music. What? Normal people daw dance with music. That's really meant to get angry with me, yeah? Elena. Hey, meedoen. Hey, meedoen. Wil je meedoen? Elena. Nou, ben je niet toy, hè? Gewoon zien. Nooit. Naglalaro kami ni Dudu, mga Inday. Yeah. Tapos ayan si Papa. Wait, ano ba? Ayan. Nou, sta even voorzichtig, hè? Oh, mga Inday, inaano niya yung... Nee, mama moet voetballen, hè? Inaano niya yung camera. Siloso. Yeah. You say bye, guys. Bye, guys. Yan, mwah. Here, kiss her.